Nyidan mentah akan dika we neki tourist spot kebetulan akan lenti balik spot nong stoi. Ban ngila benong bagadikan nan pelok ka baar nan kan nan pelok sedang ke West Khasi district. Aka balasna bahai kan kepung labu ye kini kileng baki pai ba ki bawa celik nya masong. Kidan hadu kemba kenda cipu tili kileng bat kai mustra kalong balabu ki life jacket ni ki jacket. Pada dan ka jingam juga link ki beri per hajrong. Seketika dekat ke Sdang bat lasna ya kejiki nampak prank jangan ke pung ke stream ke kejiki hampun blok mrai kejiki pala pendai yang Khasi si kata orang kejiki sna ke khamba bat khamba saudong jangan ke pung kita kilum kita kenat bah kira nak belum kepala bu ika jakai la kai men penbernya ya kena sekarang dai ke mapat biang lot dan sedang dai kalau ka bas kenat pat bahawa Khasi district kila dan jakai ka jengok kai ke bakum kini Given constant iki kena iki samla ba kumjur ki pajba nak snong kalau kemudian kam bagi pajba ken sumari kini ke jaka kebangi ila padam ri ki dok ha kembali apanan polok pat nyinget tak lang keyboard pa penya ini kepung buat kumjuru keyboard sarka kena kampen ba susu ya kan dika terus pat jaga West Khasi district
Collect urut tak?